So halo guys, ngaku beli pizza sisin hakan eka video jonga. De mata kasih bataya pis pang bakom no pin download eka Free Fire normal hapoka Play Store mo kuno pinyo download ka Free Fire normal hapoka Play Store ni pimo. Dengan bataya kata mo bamenta dengan bataya piru kuno bapin save ya u control yung pimo lada pi teng pi ya le kai ki pralok ne ki ai mo ki chen you control yung pi kum ta mo de pi la bakla ban bu yung la der plat em dengan bataya kata kuno pin save ki control la de bat ki sensitivity yung pi hapoka game mo dengan saya tu kata ro bat fast ngene tu ka ni ka kontrol nyo pima pe nya paning tay kane ru ngapanji pe pima ma mentang ne pe ngapani ya pi kane ru kalong dak saw da sit ya ne pi da pi sit te kata ka Free Fire normal ba su download na po Play Store na sorry jadi om ba download na po Chrome te pim poi dak saw em kami dak saw ri try te hangne de kami dak saw chane mo kami dak saw chane cha po ka Free Fire normal chane ba download na po Play Store mo te kane pe di bande da u apps VPN mentang pima po ka explosions siapa ki kontrol na pe nya paning ya pima peki control jonga te peki long komto ke sensitivity jonga ro ngasubut komto ki ai ro ngabu komto bar ko ngabu komto pe te kane ka khamsuk em da phile te peknya pani bhai phima te komno finsia fe I control de te pidi bela komno pihak ban su upload ne ma ppi em kane ba tho upload te pidi ban aswa ban first clip ai ko basics te pidi point po basic te pisa ai ne upload ppi ne po upload am te pidi ban upload ikne pe yang pani nya pi te upload kita te tu ada upload te ada nonton te sabak nak mo te sapan inga pi pat kalau komno sibit mo te ngaro mentang ngapan pi full mo ngapan bi ya full da ka video mo ngan delete ru kan ka game mo ngasapan pi ngan delete kan ka game te mentang ya patai nak saka ka ban download ya ka Free Fire normal sa kapo Play Store mo bade kane hadon kam do VPN mo te wat tingri pade mo no VPN ba unlong kong ta te emre pralok tingri nge janga ban ada fitting ru sapet kaya ngamo nga nga use de kane mo akaw mo ma ngapetnya kane YouTube ru ba ngapet ba ngayon YouTuber ba omlele kane mo omlele pro slari ni VPN omlele nom try area pi dom banri account piru mo nom banri da fitting ru kum ta pe chwa ngamo pe jane ngale be jane ha dula non ngale be kane da kanang ne mo ngale be kane ka Free Fire de ni oleh saya tarik ru kalami ka Free Fire dia ru ya katang tip rimo dalam ke Free Fire dia ngayos nyu baong bahasa remove no kini artali ki Free Fire max kan emo yang asya untuk ta nama balai da pinang ting bandil de dalut kan ko baong ngam ne menta da su abet mo su abet citayo ada kanang long citayo jonga kamu pilal apa dalut ma pimo nama balai menta te piti be amla kagarina da kelap da kalap ba ngi ngile kelak kom ta ya ka game demo bang ngile kom ta bang yus ko ta tang singi asli kelas sapen ban yang akau mo mde pun ai por do citayo dengan sapen iya pimo ngasapen iba pi da pinang ting su abet ngadu tayo dengan pling ka game kanang long komju kumne ngapan batay po YouTube da kamut ka save no VPN ya pima tapi nang ting on to bating mo and then ada betul lupa ya pi bawni VPN u save ya pima mleleri de ya menti play ngile download no ya u ka ile ya download no ka Free Fire normal mo de ya de fast ngidi mala kum no ngihaban delete suya kane mo pe nya paning ya pima ngahaban delete suya kane Free Fire pe ngan delete suya kane ngan uninstall suya kane de pe jum to Free Fire jung akam dan syuri ngadep uninstall de ngapan isu happy menta ngapo Play Store pet ladang asas sina Play Store pet ladang asas Free Fire de kami tangka Free Fire bat mentaru ka Free Fire India ro kla penjak naka ko Google mo pet asas nga Free Fire de pet kami tangka Free Fire Max mo pet kami tangka Free Fire Max mo de ka Free Fire India ro kla penjak ngam tip bale ka Free Fire India kam penjak ndu menohi te ngapan IP meta ban download uno VPN te VPN pede ban download ko mun bit perlok mo pet nya IP pihak ban download kum mune VPN mo pio iem kum mune VPN pede ban hak ban download mo pide iem mune power VPN pi hak ban download kum mune mo te ngasa inge thung api kum pin connect une te pide ban open une on da fladap download em pide ban open ni une mo pide ban te sa escape at te ada point to te sepet ane wat ho te optimal server mo te pide ban hab check pihak de ban select ka server jo pi mo pihak ban select ka server jo pi te pide ban no pihak ban klik une mo pihak ban klik une knam barong ba cepat mo te pidi ban klik sto but pidi ban use bet ke server kum bang use mangamo te pidi ban use bet ya kaneka United States mo United States pidi ban use kaneka United States ka United States country mo te pidi ban klik unu khnam ba pi uro cepat em pidi ban klik to khnam bet na na po mo te page lawan kena em te pidi ban klik une United States part 1 mo ne u ba na jorong nu ne United States 1 mo te pidi ban klik to te anda de klik nang to PSI connect nak mo page une pidi ban klik une mo pihak ban klik une dia satu sai okay pat mo dia akan dia apa do bana udah connect une mo apa do bana connect
te page tu la dep connect em tu te on da dep connect tem em te PC ban bak nak mo phia ban bak nak te on da dep bak nak to te wat peli direct sa Play Store pelong ma wat peli direct wat juli peli direct sa Play Store ma page bahaya ka video jong aja pajai te pidi ban let chapo Play Store mo let chapo Play Store oh sorry let chapo Play Store te pidi ban klik sa kene mo hado Play Store hado ban ami kene ka app info mo te pidi ban klik itu ka app info te on da klik itu app info pada pidi ban kene bathok ka storage as ka semua pidi ban le ka to pidi ban klik ka to mo pihak ban klik ka to te on da klik ka to bisa ai clear data ne bisa ai clear data ne clear data kabudon mah pi mobile pi mah clear data clear cache ka bila mah dengan ai clear storage mah hanga kapok clear storage dengan sa clear tu barak khoj mah pom to dengan ada clear barak khoj kamut bang no ane mah ada kapo ka phone pi clear data subha pralok bat ai clear data ne kabul don mah clear data komta ada pa kono kono ada kapo na junga sale kom to ka bapo jungaru den ato pi ban peli ka Play Store pi pada mah pihak ban peli ka Play Store pi te on ada peli po Play Store pi app kandit kanang loading mo kam selem na baling na de reset lah ke data yang nya Play Store mo te app kandit akum ne ngli apo menta chapo ka po Play Store mo ada subuh ada pi masin peli ada pelade le kembali ngam tel ada kapo ka Free Fire sini chapo wadalut direct napo mo apo na kapo kane te pili ban search ne sajarang mo pihak ban search sajarang Free Fire te pihak ban search Free Fire te search amo te hang ni jonga kampauri mo pe janga jonga kampauri tengan le komno ngahaban senya Gmail mo ada don kuegi mobile piro ki pau direct mo ha ka mobile jonga kampauri te ngahari ban senya Gmail mo te senya Gmail pidi ban le kono pidi ban klik on support mo una sejurang mo una sejurang te pidi ban klik to te ada klik to pihak ban le da uwi Gmail tiang ni pidi ban use no Gmail pidi ban to sa use do Gmail mo pihak ban klik lau to Gmail pada mo te ada klik to Gmail te automatic klik to Gmail uni Gmail mo te app kandit te kom tong ila po do Gmail te yang sa snap Free Fire mo sa snap te page perlu kanek lapo ka Free Fire page PM kanek lapo ka Free Fire page te kom nek lapo te ngi haban download install no mo haban install no te yang ini install no te kom to te perlu kom deng lajan depth sinten mo karo kom download te apps kandit lajan depth kom download te ngan sapan IP complete poga game ro kasuk bah kanemo bado ot ngene tu IP marsen depth download ka game subha perlu wat ya apply direct remo ka game marsen depth download ka game te pdi ban ngan sapan IP pdi ban off tu no tak no VPN VPN pdi ban off shwa no VPN pdi ban off ne pihak ban delete dengan sapan IP kono pinle mo amat pan IP kono pinle kalau mentang ya play sebuah game page kena page la download page download la download oh sorry pidiban option VPN mo pidiban option VPN mo page disconnect VPN na pidiban off pidi ai ban disconnect so mo what you play direct mo nah karpat IP what you play direct pihak ban mas ndep download kumto pihak ban disconnect so VPN pidiban klik kumtos ai page button disconnect VPN pihak ban da disconnect so VPN pihak ban klik atau disconnect desa page mo app na mas ndep kumto bisa page VPN nya pi unang connect nem connect su mo pidi ban page ba mo pidi ban page ba te page apa hone disconnect te pidi ban nu disconnect mo pidi ban klik to disconnect mo te to page pidi ban page ba mo te dep to pidi ban page haja dong ada connect su te on dep na to pidi ban delete no ro pilasu ki page nya dengan delete no VPN mo page nya delete no VPN dan delete no mo te kom tong ada delete te yang mentang ya play no ka game page mentang ya po sipo ka game mo jadi ya po sipo ka game te kami tadi ko ta kamu te mentang la po sipo ka game ka game ro thik thak em la leri ka game la leri mo te ngi ban la kom no ngi haban upload ke ka setting bangi le mene mo ka setting gi ka setting jongi bangi le mene bang apen inga pi ka ban upload mo te ngi ban saban share ke setting mene mo kom bang along
te hang ngi de ban ai hang ne ka basic mo ye ban klik ban kaju bathok ka basic kane pide ban klik ang to pis ai hang ne bathok ka download mo pide ban pe ong sorry sing ang hapani ka control mo kalau kuna pe control ngamata pe control kilong kom ne am jangan mene de kilong ngam mo te ya matang ya lipet mo pe kilong kom to kilong kom ju ko bang bu nga tu mene mo hata ka we bu nga tu ka free fire mene bang download te pe yang satu EP pide ban ana pe de upload daun ada upload ka to mene te suk em ada upload kita nomor balik kan ka along ya kaju baru ko cisen switi UP ke ba pibu mene am ba ka EP kalau kom ju bit mo ada upload te pide ban klik sini download mo ada pe download da ka we ka free fire te pide ban ana u po download ada under download te ai oke mo te ai oke te saap kondit mo nga sampai EP mo I was born for yang explosions. lipet lalong kom no tepe pralok pe pi ya kalong kum baka longga ka sensitivity jo ngamane mo kalong kum ba sensitivity mabuk ngamane maka long kom to mo te kasuk ya pi pe ke pani pi ke sensitivity kalong kum ju kum mabuk ngamane te lada pi long ban pila jenjar mo tentang pi le kai ke pralok pi long kom ta kata ke use pi ta ke wi mo te pi ban le kum ne mo pi ban upload lupa ya ka sensitivity ju pi ba de ki ai ju pi mo ki control ju pi ki ai ke padon ha game mo te pi ban le kum ne daun da kishen ki pralok pi kom ta te suai download direct baik ke la apoy kum ne baik wat kuslai pralok kata batang kum ne minta ka video kelakut balada pi tenat sepapan like pralok kan ka video jonga sepapan like bek tar mo batang kum ne minta ka video kelakut bye bye